Perezida w'inteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Vital Kamerhe yanenze icyemezo ubutegetsi bw'iki gihugu bwafashe cyo guhagarika imishahara abakorera mu bice bigenzurwa n'ihuriro AFC M23. Ni kimwe mu bibazo yagaragaje bibangamiye abanyekongo tariki 15 Kamena 2025 ubwo yari mu nteko ishinga amategeko. Nyuma yaho AFC M23 itangiye kugenzura umujyi wa Goma muri Mutarama 2025, leta ya RDC yasobanuye ko abakozi bayo bawukoreramo ndetse n'abari mu bindi bice bigenzurwa n'iri huriro bahagarikiwe imishahara yabo mu kiswe ikiruhuko technique. Kamerhe yagaragaje ko guhagarika imishahara y'aba bakozi ari igihano kiyongera ku kindi, asaba leta kubishyura amafaranga yabo mu buryo buhoraho. Yasabye Perezida Felix Tshisekedi, Minisitiri w'Intebe n'abagize guverinoma ko bakora ibishoboka byose imishahara y'abakozi ba leta mu bice byafashwe ikabagira aho bihoraho, kuko intambara idakwiye kuba urwitwazo rwo guhana abaturage. Kamerhe yibukije ko mu ntambara ya kabiri ya Kongo ubwo Rwanda, Uganda n'imitwe yitwaje intwaro byagenzuraga 3/4 by'iki gihugu cyabo, leta ya RDC itigeze ihagarika imishahara y'abakozi, bityo ko batari bwikwiye guhagarikwa. Si imishahara yahagaritswe gusa, kuko leta ya RDC yanahagaritse banki zakoreraga mu mujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Ibyo AFC M23 yagaragaje ko ari icyaha kibasira inyoko muntu.